Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achir tu Civil Ruata Chief Electoral Officer Madhub Vyasan Mizoram Election Department chu Assembly in Than Lowam Tur Fel Fight Kalpui Turin Ain Peito ti Akashvani Aizol Ashil Mizoram Assembly in Than Puyatana campaign Thei Hun Naktuka Top to Dono Wangin Political Party Tinin Thei Topin Chan Anlamek President Draupadi Murmu chuan sikle sai thak danglam hian chole tuin tura harsatna athena asukyang tura chana rualangai ati US Secretary of State Anthony Blinken chuan Israel chu Gaza anbeina civil mi taweng him turin angen Chief Electoral Officer Madhub Vyasan Mizoram Election Department chu Assembly in Thanlom tur felfai taka kalpui turin ain peito ati pu Madhub Vyas chuan Akashvani Aizolin akomna Karle thole nia vote hak tura in thana buai puitu tur ta chu training pek vek anni to thule an tho tur poimo zia chiang taka hril anni to atia assembly in than lom tura Mizoram in thanna om to a vote hak thatber chum ani be sei thu soibok in than fel fai bot sei tur chuan electoral roll thale dik tak aw mangaya polling station zonga mihring mamo tui kol phetha in thirna Chuna le do kante aw mangaya ni atia heba ka hian electronic voting machine EVM tamtok tak khola harsatna awm puwa hun khoral lawa thang hal zungzung thei angaya ni CEO chuan atia polling station ven uluk ngai som thum om thule polling station zazela somrukpa webcasting ti ani don tho soya ven himna ruwa mana fel tak siam ania harsana om thei lo tura ruwa mana siam ani ati Election Model Code of Conduct Board siya in puna hi pariat donto ani thua soya hekte hi engmalian tham omlawa si vigil manga chin fel anni atia in thana vote thak vek turin vote nei mi nuai riat singa sangsari le somruk pathum ta chu angenin asomani Akashvani Aizol in CEO kom na hi voin chokmadar somle achan veya news based programa akim changin ngai thak thei ani ang Congress Shwai Tule Lok Sabha MP Shashi Tharoor chu ni cham turin nimin khan Aizol alon thenga Aizol South Wana Congress meiche candidate piwana lompui a campaign pui ngal pu Tharoor hian nimin tlai khan Aizol veng hui khel muala wantlang in khoma thu soin BJP chu India in pum khana tan ni om taka na rang rang namzia rang tele sa kho rang omlova pakhata thun khom tumle namte naute rabbet zonga mala a apu ani pu Tharoor hian voin chundar som pakhata Aizol klapa chanchin bumi te akom dona hemizo a hian mani kutkoe eizong tele zirlai tenen hun almang hodon nia thudon ani Mizoram Congress candidate tetana ron campaign tum Priyanka Gandhi Vadrai ero chu nimina ron thleng tura ain puacha line adam lo wangin aron thulni in MPC Shwai tu ta chuan an soi ZPM PSC member Puti BC lalven chunga chuan party dangten BJP ne na sarkar na siam tum anga an party an soi thin chu thubel chian dol lawani ti asoi non Puti BC lalven chunga chuan ZPM chuan tuma an thopui don lo ni na soya ring lo mi te ne na sarkar na siam an tum lo thu soin party mala sarkar na siam ngei anin be sei ti asoi bok mi puisu thlek ti danglam tumin party rang ten thubel chian do lo tak an the dar thin chu poi ati tho soya mi puita chu heng te hi oilo tura an du tho soya mi puin anril ruwa sarkar an mi thla chu sarkar in trom ani lo ti soin ring lo mi tenen sarkar in trom siam chu an mi thla awm ngai lo atia voin thenga BJP ne na thok dun zok chu MNF an ni ti soin MNF chu NDA changa in hnuk dok ngam lova apu bok ani ZPM PSC member chuan namril rupu in ti chungin MNF ta chuan namdang sumdong te andu sakzo katia MNF sarkar hnuaya chuan namdang sumdong te zalen takin anom tu soin ZPM sarkar chuan ramlei lungfa te ngei du sakzok anni don ti asoeni Puti BC lalven chunga chuan Mizorama thalai za somrukten tuna sarkar shon mek aya tha sarkar an be sei mek ne na soya omzeneya mipui kai hruai thei tur sarkar tha chu mipui ten an hak hlel hle tia
MNF sarkara thalai te an bei dong mek nia soin masona thar muturin ZPM chu an bei sei mek ni in asoi bok ani MNF Vice President Puvanlal Zoma chuan Mizoram chen omram le Manipur atanga hum himna zonga Mizoram om mek zo fa te hian MNF an sarkar le ngei andu ani ati Nimin Khan MNF pisa namruna he thui soin Puvanlal Zoma chuan MNF tan zo fa te boina le harsanna kut kuam ku the ni lo atia Mizoram pona zo fa an harsanna to awanga Mizoram in hum himna atana lo lu te boi pui hi tun naya MNF partin asoile ti anilova ato bulle din chanani ati zo fa te Jerusalema rural tu hi MNF ni lo se zo na thak te tan bel ngam anilo mai thei ati bok Lok Sabha MP Hlui chuan eptu party zong ai poin BJP ten MNF party chu an beina jok ni in asoya hei hian India MNF telvedan ati chiangani atia BJP tan hian MNF hi alo nok hle ti ati langani atia Mizoram Chanom State mun ranga buaina te chu Central BJP sarkar ne na in zom tlat te cho chuani in asoi bok ani Mizoram Koshan Shuai tu te committee MKHC chuan Nimin Khan in than vote chirni pathian ni tla chu son turin chief electoral officer ne na deal na an thelud le MKHC huai hota ninga ni zana NGOCC MPF le political party sang ai o thukhom chuan in than vote chirni chungchanga chief electoral officer ne na ngen na thelu le ni sentia Koshan Shuai tu te le pol sang thukhom hian Election Commission of India ne na vote chir huntur December ni thum pathian ni ruat andu lo thu an thlen hnuwa heti chen ECI alangoi tlat mai chu an hriat thiam lo thuan soya an thutluk na ang chuan Nimin Khan CEO hena ngen na an thelut leanga chu darkar somni pali chunga chana ha ni sela engma ECI atang emo CEO atang emo a thulom om hriat ani lo chuan vote hak ni son andu chungchanga hian in khom kowa ngai to non le ni se antia engtinian kalpui zel dan tur anrel le don ani Sarkar lai pui Ministry of I&B Nuaya Central Bureau of Communication Field Office aizol chuan Nimin Khan vote nei tetana vote thak ngei atul ziale poimo zia injirtirna systematic voters education and electoral participation aizol government rangbana kulechan buasaya officer in charge Lalgin Len Elvum in kalkhom te lomna thus le sarkar lai puin ruah manna asiam dan te asoya rangbana college principal Dr. H Lalzidinga point hu soin hetiang hun poimo an mang thei chulom atia vote hak ngei tur le an mi than tur te ngun taka ngai tu turin kalkhom te acha resource person Dr. H Lalzui thange associate professor political science rangbana college in election ngai poimo tur le vote lut zia le vote hal chu dan kal ani thu soin vote hak turin mi pui aso mani chanchin thar hi Akashvani aizola tanga puanani midang te thansa soisel tu mai ni lovin iram le inam mason nan vote hak bero le President Draupadi Murmu chuan sikle sa in thak danglam hian chole tui in tura harsatna athena he harsana sukiang tur hian tanrualangai hle ani ati President chuan pile putaro chun thiam na le hriat na kha vonnuna choisan le man tangkai chulani atibok Nimin Khan President hian New Delhi buat sai national level art exhibition honna thuasoya ramngoveng him tu te dikna le chan vote an hlutna le an hriat hlo na te chu ti nep turani lo atia tribal namtenun hlutna chu lut sak turani atibok President chuan khovela sakei za somsari chu India rama cheng ania he hlotin na hian heng Tiger Reserve le National Park che vela cheng te hi an poimo mani atibok Election Commission of India ECI chuan political party te mantur online report an pek na tur in thansen so thelu na tur le kum khachunga sum chevel thelu na tura duan thar Integrated Expenditure Monitoring Software IEMS chu atlang sar hemi mang hian political party te dan le hrai le vaukhana na te report le thu chua te langtlang zoka chhop chua anidona in thansen so vil all samjong na atan bank account ran an honga chumi account na mi chau chu in thansen so atan an mangang ti ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan Israel chu an sipai ten Gaza an beina civil mi te ven him konga mala turin angen
Anthony Blinken an Israel at lo hi Gaza Stripa civil mi te torna thlen lo thei ang ber tura malakna ania tun hi October ni saria Hamas in Israel abei nuwa avoi thum tlo na ani toa Anthony Blinken a chuan khatiang thil kha thlengnon ngai to lo turin Israel chuan engpok ati thiang ani ati bok heti lai hian Israel sipai te chuan Hamas opram Gaza khopui chu andang chep to hleya Hamas Health Ministry chuan Israel in Hamas abe atang khan Gaza Stripa mi sangkot chuang an thitonin an soya Gaza hian Hamas te hian Israel mi meichia no pangle tar thlengin mi zanhi somli pahni an reng mek ani chanchin thar puan ti to main chanchin tlang pui Chief Electoral Officer Mandu Vyas chuan Mizoram Election Department chu assembly in thanlo om tur fel fai taka kalpui turin ain peito ti Akashvani Aizol Ashil Mizoram Assembly in thanpui atana campaign thei hun nak tu ka top to dona wangin political party tinin thei to pin tran an lamek President Draupadi Murmu chuan sikle sa in thak danglam hian chole tuin tura harsatna athena asukiang tura tran rualanga yani ati US Secretary of State Anthony Blinken chuan Israel chu Gaza an beina civil mi te beng him turin angen chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani